Teman-teman, tahu kagak? Ayah mau cerita nih ya. Tadi sore ayah ketemu temen lame ayah si Munaro, onde-ondeng yang soleha bener dah. Jusnya, langsung aja kita lihat videonya teman-teman. Nih. Tapi sayangnya pertemuan kita kagak bisa lama-lama nih teman-teman. Soalnya Munare kudu pulang. Ya jadi sedih dah. Tapi kagak apa-apa deh. Segitu aja ayah juga udah seneng banget nih. Sekarang si Munaro udah soleha, makin cantik aja kayak ayah kan.